Silwane sofunani ngemuva. Ishaye Gogo. Anginawusuka la ungekho la. Hayibo. Mina vele sengihlala la ngemuva kunyaka. Kusukela ngalo nje ngembitsi lapho bohlala phela ngiminister mina. Ngise bominister wami ukhaza minister ngembitsi. Minister uhlala ngemva yashayile. Wena ungishofa wami. Ngihlala la nje minister. Minister. Yes. Minister wani ke minister? Minister of Electricity. Yes Silwane. Minister Electricity wako wambona phi khona livelo wakwalibona lina minister wa electricity South Africa Gogo ukhona minister of electricity so mangibathi yabuka lomsebenzi la endawo ngibuka lenye lapha ekhaya mina ngagesi minister of electricity awume angifuni nje ukukhuluma nangayo lento le minister of electricity Gogo mina njenganini Silwane kuna wenda ini yini umsebenzi walo minister wa electricity Silwane kumele kasho ukuthi load shedding yendeka kahle ngiloko nje inayifuneka kupheswa ngoba phela ngiyole lesingayifuni leyo nto leyo sekungaba namuntu longathiwa vele nguminister wegatha leyo nto leyo uyabona ukuthi ayikho lento ya minister of electricity lokusida ukuthi kanjani uyabona lo minister ufuna ukutshela ukuthi bambekele ini wani ubekelwe ini kanje ilo shedding ngakube vele yendeka ilo shedding Silwane kathi sihlupha vela sisayifuni kunebantu babeka ukuthi bantu bokucisha so namba nanjani ngicishane deep slot ngicishane Alexander ngicishane Thembisa ngicishane eSoweto uyabona manje abantu bese baganga ukuthi sekucisha iThembisa kana Soweto secishile kanjani bantu sebaganga so sekubekwa lo minister ke umsebenzi lo minister yini ngilo sekucisha yena kuphela la South Africa yonke ngiyocisha manje ngiminister of plugs nyalo loya hayi man sekuthi umuntu osonzela le kuyocisha nguye locisha kwathi yena sicisha kuphi nini uya ngemoto afika ecishe manje akugadwangani laba Silwane laba kunokuthi kungaphindze futhi kuqashwe lomunye umuntu no uhulumende we South Africa Gogo ucreator nani ngama job opportunities uvula amathuba emisebenzi expand i-economy awukodwa Silwane lo minister lokade ngivenya bahlongota minister of food uyedwa shothi indaba sifanele kuyawuqala bo minister yonke invita aba na minister wayo yaba na minister wekunatha kube na minister wekukholwa kube nangabe lemvo seyendeka kakhulu ibekelwa minister lo tayigatsa lenza ukuthi yendeke kahle lona nje ngiminister we load shedding thank you ya angeke Silwane azabe wa electricity we load shedding short phela kuyahloniphisa ukuthi minister of electricity nje kwento just abantu banganaki but minister of load shedding vele mina ke Silwane ngiphambene nale load shedding shothi uphambene na minister buya la hayi shothi uphambene na minister